Мину заряди. Огонь! Слушай! Основная наша задача — прикрытие пехоты, которая находится перед... Rekaman unit mortir pasukan Rusia menyerang Nazi ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 21 November 2022. Para kru melakukan persiapan dengan sangat telaten. Setelah persiapan dirasa cukup, pasukan utama langsung melancarkan aksinya, menghancurkan prajurit, pos komando dan pengamatan, serta peralatan kamuflase angkatan bersenjata Ukraina. Сил Украины в районе населенного пункта Веселая Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах. Уничтожено 4 артиллерийские системы М777 производства. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 330 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 84.210 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik.